barait nongpo ka bahap hapo ka hima khat ar langdo nongpo leadership ilaka menta ka sngi ka arp khandai trigul ber ka penlong ye ka leniam shat sajer ya ka bala penlong ha ulum warto ulum ubayo I kendiang na ka sor nongpo ka dor barait nongpo ka kentup ya ki nyautli ki kur ki ba kentup ya ka kur lengdo bishar ki balong kum ki lengdo ki kur lengdo sat ki bapat ya ka kenya ka krem ka kur singkli kemi ki balong kum ki doloi ka kur lapang kur khun marai kemi kum ki pator kur marai khun kum ki sangot bat ka kur nong mali kum ki langskor ka jingtmu jong ka rai nongpo ban penlong ye ka leniam shat sajer ka long ban penne pensa ya ka riti ka dustur jong ka rai kum balabu umen barim umen baja bat ha ka ju ka por ka jing penlong ya ka shat sajer haulum warto ka long ban kentiu ya ka jaka kum ka we na ki jaka chungok kai ha ka ba na ka liang ka rai nongpo ka don ka jing angnut ban penbit penbiang ban nang pen internet susu ya ka jaka kat kum ka riti ka dustur jong ka rai ha ka ne ka sngi lawan ban pen I ya ka shat ka tem tan rai ka ki rai ba pher ki bala pen iru ya ka shat ra kan thei ka shat shoot white ka shat masti ka shat dong lembat ki we ki shat tan rai ha ka bala sakhi ya ka ne ka tamasa da ka jingwan ban ya don lang usembut mitri rang ba ka jela uba prestun tun song kumu kongsan ha ka jing ya don lang uba meral bonds im usembut kongsan ka MDC ka kongrona khamdej u deputy commissioner ka Ribhoi district u Abilash Baranwal lembat ki we de ki he officer na lord kiti ke kongsan lai don lang ru uba linus lungdo u lungdo jong ka right nongpo ki longsan mansan jong ka kur ba pher ki nong yalam sing bhalang ki bakanthup yo uba federal khar kamni u president ka KSU North Kasil district uba people thank you u president ka RBYF kirang basnong lembat ki we de Shat Sajer Festival Kesebun Kibom Pakip Kemaniu Shat Sajer Shat Sajer Kadai away ng jinglet niam jong irip temen itpa temen ijongi kajinglet niam tunggal jing ayu yo bulai wala kerku ya kadep kalian ya kisok kipai ya jing thung ding tep baro bat kadai jing niam ayu bagi jer keteng baro kita jing thung ding tep ko bulai na kerku dai na tahu yo ne ka keteng Shat Sajer, ngiyok sajer. Kali mentapat, hadin ba nilai kela Kristen. Kajing niam kamdon syu, Henry, idoni na Shat Sajer, ban penim, ya kaditi ke dustur, ya ka kolsor, ya riam tenrai, kamtam, ba mengi ba kapateng ke benuan, minum klet, ya ka tenrai, jong karai nongpo. Hagisnem ke balai no. Kasat saja ulong hati hanong po. Ni sayo ya keteng dong saja. Mal ka judon di becat saja. Henry asnya menta las si macam senam, bal menta usnam menta ngasngi. Ketika sngi ka baar apa pelong ni sat saja halor jong une ulum. Esebun ki bu cingkeli balai ko pelong program sen sebelum. Kalenti ke benjar ke bencengai. Henry ikwa pelong shane halo jong ne ulum waktu ulum warto namar ne ulum udon la ka jong ka history bagi tmi temen department ni jongi haba ki wan ning kong sene tarai ke jongi iwan man shong mungsa how ne ulum anda la ya bun wai ka kham den ja ne ulum chiteng ile bensa no chiti sopo Tegi nei basa halo jong ulum warto gyong hei gi nong po kata kentin nong po kasami kasalong turai han si imamenta de haju ko por kasat sajer kapan kan mau ru yangi kibadan menta ya kamati lane jong elong din jong ginong ilam kibarim lase ki wei si komplet tu mani ko por kan mau ya gitu gilendo ginong ilam kibarim ilam sekemat jungi mamperlong kumne aplandur ya arai jungi Hang japi ni baru terus. Tega kau mesin makanan jin lawan kan jin labahan. Henry kumang ya pi kadai ke jigalam ka bekerpang ke jauh bani jero. Da ka bang yo I da ka semat lajo. Na yo iru ia ka jing don kam. Jong karat barok kowe.
Ngane tu ya pi hak jingalam jongi ya sorkar nadu ar hajar khatra tete. Haduk kaniga sni ke mentang. Kajing anut jongi nakaliam ke sorkar kalong. Kumno ban kentiu ban penklan ban nang penek ban pensak syushu. Ya kariti ke dustur. Ngaat syushu kaniam ke rukong. Ndai tan kariti ke dustur kaniam ke rukong. Jom kimen barin ke jom. Na kata kadao nganya tu epi haki jaka kiba kum kine kiba idon kam. Na kaliang coba sorkar ka desain ka plan kumno ban penbit ban penbiang kenang baki kun ki hajar lapi ong ka raj ka hima ka ilaka bat kiwe bakila ia ka ban penek ban pensa kum bangalabak raya Di kumta ka mga tuwa panpoy bet sa kapang hakani ka janmit ka bamenta kalong. Ka banengkong bakan ay ya ka jingker hukurdo kerpang yang ulundo jangkaray. Mensyemsnem bidang sedang banwanra ya kani ka jingsya kum karay hajrong jong diulong. Kadis kasin kabaan, bat nang ni ter din pelong, hajrong jong ni ulum, ubangalak ban om di ulum ubakentang, ulum jong kaburong, karan nompo barokowi, ban om tak karan ngangit step ni ulum, unlong kaburong. Jong Karibohoy District Barokoy. Dikay kabangakwa ban ong ya pihang ni kalong. Na anut ban yoi balasyems nen. Kasyan jong pikan kampu kamping susu. Kumba ong ikong runa menne. Yawan syat siya kanigajaka menne mestet laya sum upudar ba internet. Nabalik kelas basaw dengan kuat penong yo hilasyems nen nginpet bahkan ni kejaka joki kayong bat kinong wansya kinwan da kabapu kabensin da kabasngau tenat krem don syuk kanu kajing sngau atatin ban poi hakliar jong lulu Ngalai keren bat ulu kalem ringi na marban na dukun syemsnen milas tamban wan bani pendu yang aga jiya penbet ia kan ika surok kaban pedi tenat ru ia katika snong hangti menne orang ba snong uskat tri joka snong pula puli ya tu ka memorandum kaban ya leng ba syau ni ulum kumasan plur duna ngakwa ban ong epi usnem arhajar arposan arpun riu financial year ngin pentrekam ya kini kesurong banko kebenta kabaar kabang
sal. Thế khai an lai thế út như rai để lắm thế ta đi rách. Mình ta đã xin thế gian đừng bỏ phân lại.